phatele either fika after anyway explain story utaya explanation no after fika kwala imani after fika kwala ne ihlamsela ku phati ya we ku lo I endlile ibi na ye atana phati ya ye ku ri sweswi swi vabisa ku we ye ka social media ne not sweswi nta ka social media can't do any fucking thing about it. It's my fucking account, it's my fucking money that I'm using for data, so you've got nothing to do with it. What are you gonna fucking do? You don't fucking know. I'll kill you for. I won't tell me no way. Not die, boy. Futseka. Tsamzama no. Loko sirwa swilo swi sirwa ku hinkwaswo. Sirwa ximovha xa kondo. Pfuka ni ku na ruke para ka GCR na mhlobo. Futseka. Awunchavisa. Lago ta pfuka hima. Lago ta pfuka hima. Lago ta pfuka hima. Futseka manuwe na. Futseka manuwe. Wana wa gombo we. Futseka manuwe no. Futseka manuwe. Futseka manuwe no. Nare futseka manuwe. Yeah. Wana wa gombo man. Lago ta pfuka hima. Lago ta pfuka hima. Lago ta pfuka hima. Ubole khale. Lago ta pfuka hima. Ubole khale we no. Ubole khale mafo. Ungati ende minene. Uwagwema. Ungati ende minene. Ungati ende minene. Uwagwema. Ungati ende minene. Munhu I vona ku van'winwe moya tikweni a nga ha ri nchumu se I la ku pfuka hi mina ni nga tshika ku yiva khopa ya Eskom laha nena yiva basikiri ka makhuva basikiri ya hamba na ku ya hlaka le fumana na mathayere na ndlaya ni basikiri mina asa siyima ni ku byelo hi le ka makhuva u na malume vele laya ka mandzanga hi le ka hina a wu ni tivi weno mane ko chelo ile kama kuwa kuna malume vele la ya kama nzanga ile gaina aoni tivi weno bawo kingawe one attention ida kudla attention bawo asas uze uyadiwa loko ni performa ka makhuva ungena kwihi loko ni performa ka laha ka makhuva u diwa yini u artist va ri u tshame u va artist u nga twali iwe khale lago ta pfuka hima. Lago ta pfuka hima. Lago ta pfuka hima. Lago ta pfuka hima. Futseka manuwe. Futseka manuwe no. Futseka manuwe. Wana wa gombo we. Futseka manuwe no. Evan machanza into mekhale mina into mekhale ntebeka neka TV no meka TV ungasebana kodwa abanqambi eba kari isha kuyiva ka ti battery na ti basket ka makhuva or se una nkinga na ku va mena celebrity ni hosi bavoni King Tsonga Ndabezitha Mageba the international man ota ni khongela inkana ndi awu tivi munhu we u tiva mani we wa ku siyeriwa na movha umtswatsi wa ntswatsi wata nkinga we anikizela kahle we uboniwa ungena lomu ku nga ngheniwe domu ansayata we na mhaka la ku yiva tinfo ta maphorisa lezi a hi rivalanga ku yiva info ya SAPS ku famba unta umuntswani info ya maphorisa hi ku tiva kahle wena ndi
n'wana le ku te meko anfani na n'wino hlekelelani hlekelelani meko anfani na n'wino hlekelelani mina hlawulekile hlekelelani meko anfani na n'wino hlekelelani Ogotelane, meko anfani na n'wino ogotelane, hlekelelane, meko anfani na n'wino hlekelelane, na mina ni ta hlekelela, meko anfani na n'wino hlekelelane, na mina ni ta hlekelela, meko anfani na n'wino hlekelelane. Namina nda hlekelela hiko anfani na n'wino hlekelelani namina nda hlekelela anifani na wena ni special wena ufana na loyi ala tlhelo ufana na mfana mina nifana na wena Mina nifana na n'wino ni unique hlekelelane ay mani hlekelelane na mina ni ta hlekelela hiko anfani na n'wino hlekelelane yi hlanganile makuva ime Chane, yihlanganile makuva ime, imagamunwe, yihlanganile kubize, imagagomchane, kuhlanganile kubizo. Hey, yeah, mobile image that would better than shit like you, my line and anyway. Hey baba, nina mova we. Mova shile shia. Hey Manuela. Manu ko kondo lo kota ya. Omane kwala kama kuwa. Omane kwala kama kuwa. Shiro moneka wo. Omane kwala kama kuwa. Kwala kama kuwa awutiwe kinale kama kuwa ushiro moneka ngomo umane kwala kama kuwa yegomchane mengulayin loko mangvotelanga ba mkhanselara anga qualify ku ba khanselara wala ile kuluseka ba jambleri nkwaro ala Land of Blood ile kuluseka ba sila ba production la ya ile ishakulo orishile lwana vanhu ay man ya n'wago hina mpfumele ku ni ku vona khi famba la tikweni nghena vagiyani vo ku vulavula ka TV mani i munhu wa straight kasi a wo va nchumu mani na hina mpfu hi hanya ku la misaveni leyiwani ha swi tiva vumunhu ende hi tiva swihundla swa wena ku endla swi vulavula hi tiva na xihundla xa wena lexiya xi mi nga ya joni leyi mi kha mi ya mithinini I'm for them attend meeting in and then mi fika mi tlela ku ri wena na nkulumba wun'we wo tshama ku fikela ka ngove la ya fika xawela nge ri side vula kona then loko mi fika le mithinini le loko mi fanele mi fika le nampundzu loko rixa enkarhi lowa timask ta hambariwa nkarhi lowu kuma ku hey a ku na mali phatara ya wena u ri na yo a yi na mali ya ku xava mask se wena byela wena ku hey la ku laveka timali ta ku xava timask then etikhwaxakhwaxa a wu ri na 50 rand a wu ri na yona ntsena wena a wu chile a tracksuit ya wena a wu yi mbarile wena and tracksuit ya kona a tracksuit yinene hi leyo xaviwaka dzudza liya zip ya kona a wu lo rhungelela i zip ya beke leya sayisayi leya hayi baba swi tike ngopfu ku zip yi ziphunuleka la swi tika mani swi tika volo zivala wa xirhezani ka ba wun'wana wa wu rhunga tintangu laha a tsema xikhwehle lexa wu xi mbarini xiya
ya mi ya xava ti-mask timbirhi leti va switori swa ku swa ku tala ngopfu a wu va nchumu wena xilo xo fana wena yena hi ku emunhu kasi nhloko yeleyo yi lo kulela mahala yo rhwala mati mpundzu ndhawu leyi hinkwayo leyiwa esiyeriwe nsati esiyeriwa muti etswaleriwa na vana kahle kahle a ku na xilo lexi na xi sungula xi nga va xa wena vuton'wini bya wena mani ku etlharihini nyana yes. Ai, futhi maboreka ene mboreka swin'wana swa ku nyangaza so. Wo twa ku ya group leyi nga yiva laha va ri na mpfalo wa xigono wa ka Mixiyani luwa hi n'wi vona a laxe tibatiri emovheni wa yena basikiri ya nghenisa ka bolo ma a ni xigono mino yingisela kahle we wena a ni xigono mino yingisela kahle we especially mirini umale ka Jehova a ni xigono mino especially mirini umale ka Jehova yingisela kahle we chavisi lexi i xihlangi xi kangalafuni lexi tsatsi va what maxava mina yeah alright tsatsi va what maxava a ni fambi lola hinkwako loku they have nothing to lose va what maxava a wu lo va tsandza vo huma ka wehe because umbyana na mavoya vo sota hi xilepulani swi nga ta manya mifa swimuvhani swa mazenge leswi hayi malwela gomugomu hayi mansuka ya na mpfalo wa ku yiva khitsongo wa kona lawa ka Mixiyani mpfalo wa ku yiva ebra a vulavuli swi swo a swi tivi swilo swa ku twa u nga pfuki u swi entertainini swilo swa ku twa hi vanhu u famba u gadara information loko u nga yi tivi i khomananisa u tlhela u ba na xitsweriri mi ya yima a girawundini laha mi fanele mi tlanga bolo mi ya wina tournament n'we se mi discussa hi mina kuma xitori bra kahle u kuma xitori u xi hlela xitori munhu loko a tlharihini wa hleketa before a vulavula because I've been thinking ku ri what kind of a creature are you hayi man na xilungu xa wena xa peni xa thyaka loko munhu a tlharihini va ku vulavula mintirho hayi xinon'wana lexi hambi ta ku xinon'wa xa bavura mi ta ku xinon'wa xa bazela hi tigomo ma yi vona ngosina ni onheriwa vito ra mina lagu ta pfuka hi mani yewe u futseke manu we u futseke manu we ncila wa mangovo u futseke manu we wena wa ngomo u futseke manu